Raznovrsan praznični program u Srbiji ove godine je bogatiji za još jedan jedinstven događaj u organizaciji Srbija voza. Naime, ovo preduzeće je odlučilo da najmlađima i njihovim roditeljima u naredne 3 nedelje izađe u susret programom Novogodišnji voz, specijalnom vožnjem na kratkoj relaciji tokom koje decu zabavlja Deda Mraz kojim deli poklone. Ekipa Telemastera imala je priliku da prisustvuje prvoj vožnji novogodišnjeg voza. Od stare železničke stanice preko reke Save, kroz Novi Beograd pa do Zemuna, vožnja novogodišnjim vozom u oba smera trajala je nešto više od sat vremena. Ova posebna linija koja će se obraćati u naredne 3 nedelje namenjena je prvenstveno najmlađima. Te ni ne čudi što je za to kratko vreme kompozicija bila puna pesme, smeha i dobre atmosfere. I zašto na ovakav način ste odlučili da proslavite novogodišnje i božićne praznike? Pa zato što je nesvakidašnje. Nesvakidašnje, baš ono lep potez. Prevazišli su dolazak Deda Mraza na kućnu adresu, a ovo je baš super što je u železnicama i prilika da se provozaju vozom. Pa nije loše. Nije loše, meni se zapravo mnogo sviđa. Ovde prvi put sam u vozi, zato sam vrlo uzbuđen da vidim kroz šta sve mogu da prođem. Naša deca do sada nisu imala priliku da se voze vozom, a drugo zato što je ovo jedan lep gest deo voza i mislim da je vrlo interesantno i deci, a i nama roditeljima. Čujem da ste prvi put na vozu, kako vam se dopada? Lepo! Mnogo lepo! Moja deca nisu imala prilike da se voze vozom i onda mislimo da je ovo jedan divan način da se malo provozaju i tako malo razgledamo grad i sve ostalo. Kako se tebi dopada na vozu prvi put? Fantastično! I to perfektno dobro mi je da vozim. 400 godina volim voz, mnogo. Htjela sam da dođemo da vidi malo, prvi put se vozi vosićem i da ovo je jedinstveno ponovno iskustvo da s Dedom Mrazom provedemo lep dan i došli smo da paketić dobijemo. I'm very happy here for this train and visit. It's a super idea from... Izuzetno smo zadovoljni novogodišnjim vozom. Ovo je super ideja i tvrdim da će biti veoma uspešna, pošto mi u Beču već niz godina organizujemo slične programe, ali u parnim lokomotivama. Ja inače radim u austrijskoj železnici i mislim da postoji prostor za partnerstvo sa Srbija vozom, da neki od naših turističkih vozova dođu u Srbiju i ponude vašim građanima jedinstveno iskustvo vožnje u parnoj lokomotivi. A dok parne lokomotive ne stignu u našu zemlju, Srbija voz se postarao da građani koji ne žive u Beogradu ne moraju da putuju do prestonice kako bi deci priredili ovo jedinstveno iskustvo. Srbija voz ukupno organizovao 13 polazaka za najmlađe sugrađane iz Beograda, Novog Sada i Niša. Iz Beograda će imati 7 polazaka vozova, uračunajući ovaj današnji, i 23. i 30. decembra, dok iz Niša i Novog Sada ima 3 polazaka voza. Želja je bila da deci približimo železnicu i savremene vozove koje sada saobraćaju na srpskim prugama. I ovo je prvi put da je Srbija voz uveo ovakvu jednu ponudu gde deci za vreme novogodišnjih praznika biće podeljeni paketići. Naravno, uz druženje Deda Mraza i novogodišnje pesmice. Pravimo jednu čaroliju na šinama. Za ukupno 13 vožnji, kaže Stankovićeva, prodato je više od 3000 karata. Nažalost, kako dodaje, sve karte su već rasprodate, kako u Beogradu, tako i u Novom Sadu i Nišu.